Ko te rāo waitangi taurua manu maiwa. Kei konei ngā māngai katoa o te rōpū te hāpai o te taitokerau, hei whakamārama i ngā kaupapa hauora. Kāore he pai te hauora o ngā iwi o te taitokerau. Ko ngā take, ko te pōhara, te tini o ngā Māori, me te noho tawhiti i ngā taone nui. Mohiona tātou, a tātou rā o roto o te taitokerau nei. Ko ngā māwiwi katoa o te ao, pā ki runga ki a tātou o te taitokerau. Wena māwiwi pā ki runga ki te tahi o tātou, wharātu ko te katoa o te whānau. Nā i runga i tēnā, kia kaua tātou e mataku, te karanga i ngā rata, te karanga i ngā nāhi, kaua tātou e mataku, te haere ki ngā hohipere, te rapu i te oranga e taia e rātou mō tātou. Kaua tātou e noho puku ki te kāinga i runga anō i ngā māwiwi kei runga i tō tātou tinana. Me ata toro atu tātou ki ngā tari hauora kei roto i a tātou, hei awhi ake i a tātou. Nā i runga i tēnā, mena ka ora ai e tātou i tō tātou tinana, me wā tātou hakaaro katoa ki te rapu i ngā oranga mō tātou o tira, hei oranga mō wā tātou tamariki mokopuna. Atu i tērā, ko ngā kino o ngā itua mā horahora. Ko ia te tari hauora arohe o te taitokerau, mahi kaha ai ki te whakapai i te wai o reira. In 1997 we had a lot of flooding and a lot of people suffered without power and water, and a lot of people got sick from contaminated supplies from streams and rivers. So the Northern District Health Board created the Waiora Project. So I go out and take water samples from small water supplies at marae, small communities, and also primary schools, kohangas and kura-kaupapa Māori schools, to say your water supply is either good or it's quite suspect and contaminated, and what we can do to make it better. And all they have to do is to register on my program with us, and we have forms everywhere and even at our DHB now, or email or ring me up. Tell everybody to do one sample a month so that you get a constant idea what it's going to be like every time it rains, during the floods. Ki roto o Aotearoa, he maha ngā wai pai. Engari hei tā Adriana, hoia tētahi mahi hei whakatika mo te hauora o te hāpori. I've actually given up smoking for 14 months, so I'm still trying to get Uncle Witty to give me a free t-shirt, Auahi Kore t-shirt. So I think I've got to do it for 2 years before I get one. But it's all about making ourselves well again and trying to encourage those that are very unwell to get better and have fun with us. So the tamariki are the young ones now to look at, to encourage the next generation to stop smoking. Tō mātene mahi roto te hauora, te taitokerau, Northern District Health Board. Koe tēnā tō mātene mahi ki te haere ki runga wā tātou nei marae. I roto te taitokerau ki te pātai pena pai ai ki rātou ki te auatu ki roto tēne kaupapa ki te Auahi Kore marae. Kei tuko ana hoki te mahi o toko hoi roto ana mo mahi mo te Auahi Kore o ngā marae. Engari, ko ta me pauri ki au nei, mō tātou nei ki te haka mārena, mai ka hono ana hoki te tikanga o te Auahi Koretanga i roto ngā tikanga tūturu o te marae. Nā te mea ki au nei, me kaore tērā marae e kahana ki te mau te kaupapa, ka hinga, ka tīmata rātou ki te mea, ki te kaipai whanō. Kore te mea pauri ki au nei, pehe tātou te iwi Māori e tūkahana ki te hono tēnei tikanga i runga te marae, rite ki te tikanga tūturu o ia marae. Ahoi no rā, ko pāwā tātou kororo ki tēnei mea te kaihikariti e kia nei. Kaipaipa, ko te
kupu ke hei hakaaro mō tātou ko te kupu kai. I runga i ngā hakaaro ko putai i ngā tari hauora nei, e mea nā rātou he mea kino, tēnā mea mō tātou. He tika wā rātou kōrero, he tika. Engari, kei roto i te hine ngaro o tēnā o tātou, kei hea ngā pai, kei hea rānei ngā kino, i roto i tēnei mea e kia nei he kai. Of course, we have an asthma tent at the back here, and they're promoting that because e tahiunga, well, we have a lot of young people who suffer from that, so they're promoting that part. E ki pai ngā tāngata kei konei, mahia nei e nā whakaaro mō te kai pai. Ko te korikori o te tinana tētahi mea nui anō mo te hauora o te tangata. Nō reira ko te whakaorangatanga o ngā hā kina tūturu a te Māori e mea pai ki ngā iwi. Okay, ready? Here we go. Matau! Māori! Matau! Matau! Tā mātou e whakaaro i tēnei rā, ki raro i te korowai o Ngāti Hine Health Trust, i te awhina, i te manaaki o tātou tamariki. Nā reira tā mahi o mātou i tēnei ata, hei oho tō tātou mahi o tō tātou tūpuna, ngā rātou i tuku iho, wera momo ahua tango ngā rākau, ngā kemu rānei, hei whakapākari tinana, wera momo kemu o rehia, hei tiaki hei whakapākari ngā te tinana o tātou tamariki. Here we go, so just a revision. Matau, Māori, Matawaia. Come on, here we go, ready? Cuz, you ready? Matau! She won! Tēnā. O tātou tūmanako, hei whakakaha rātou i roto i tēnei mahi, aha ai kore ngā mahi e ngaro, koena te mātou whakaaro, mbari engari ko tā mātou tino tūmanako i tēnei rā, te manaakitanga marungi a tātou tamariki. Grab your point, it's an easy game, easy as game. Come on, let's go. Yeah, so I'm going to do one, then she's got to do mine and her move, okay? And then it's going to go all the way around. Kabai, you muck up, you miss the turn. Mea rātou mātua, hei puta atu ngā kōrero, kia rātou ngā mātua o ngā tūpuna, o ngā tamariki, ko wareware a tātou tamariki, manaaki tia rātou, āwhina tia rātou, i tēnei rā, ko te tino kōrero, nā rātou rangatira e mua tātou. Te whare tūtau o Aotearoa, or the whare itself was developed by Dr. Peter Sharples over 25 years ago. That particular mahi is now widespread throughout New Zealand with over 5,000 plus students involved in the mahi today. Whawhai Poutahi, which is one strike and one block each. Like I said, very controlled, and everybody participating in this particular exercise has been involved in Maurako for a number of years. As you can see, all the strikes are pulled. Everything you're seeing this morning is well controlled. Nobody is hurt. All shots are pulled. And the sticks are well padded, or most of them are.